Pitanje kada za tebe počinje život i odgovor za mene osobno je pogrešno postavljeno i odgovoreno pitanje. Kad se raspravlja o pobačaju, moramo biti potpuno sigurni kad počinje život. Ako nismo sigurni, moramo pretpostaviti da počinje najranije moguće. Najraniji mogući početak ne ovisi o osobnom mišljenju. Najraniji mogući početak je začeće. Neznanje i manjak truda da se sazna istina nije opravdanje. Ne čini nikoga manje odgovornim u slučaju da se radi o okončavanju života čovjeka. Nesigurnost i zbunjenost oko početka života nije dovoljno dobar temelj za donošenje zakona i djelovanje. Moramo potpuno isključiti mogućnost da se radi o živom čovjeku, jer ne želimo nikom iz neznanja oduzeti život. Ako nismo sigurni i imamo različita mišljenja, moramo zastati dok ne saznamo istinu. Kao što možemo priznati da postoji objektivna istina kad govorimo o drugim problemima, možemo se složiti da postoji objektivna istina o početku života. Na tu se istinu moramo osloniti kod donošenja odluka. Zato što ne ovisi o osobnim stavovima, ta istina štiti i svakoga od nas. Ako su embriji i fetusi ljudi, u svijetu su nastradali milijuni ljudi. Zato je ovo najvažnije pitanje danas i ne može biti olako postavljeno i odgovoreno. Kada počinje život?